Kakenhuan State Disaster Response Force SDRF, ringkat ke Search and Rescue Team SRT, nak Fire and Emergency Services, bat ki pulit ke district ha ka janmiet jong ka laitrik na itung, kelayo ban seno ya kamet yap jong we urang ba lai pasaus nemrta, ubajak rengai mental apalat artayo, napo ka we ka krem doyong kabala isra ha ka shnong rembai, Dongkon, East Giant Hills. Haluar kani ka jingja ki pulit ke district la kemno ya laingot ki Subadan kti, ha ka barak bor ya ungi ulanot bat ka jing tokit kadang ya syakaman. Superintendent of Police ke district Shailendra Bamania ling bau kerwo upentem bau uni ulanot ubalatip kerteng kum kershan lamurong ubadi nakasnong tongseng nong clear udai ubalajak rengai na duk katsan trik jildiu hadian ba ulami katdu na layang da kali Maruti Suzuki Espresso kabadang syutit mai. Haba penong ya kajing tokit halor kani kajing jasyak penyam. Ki pulit kila kemno ya laingut ki Subadan kti. Ya ki pelatip kerteng kum ukumar Barman. Sau pesau ubadaina Kokrajhar Asam. Ujoy Sharon Barman. Lai pupra na cirang. Bar uten sing dekhar baju kotsin arki. Lai pesau senemrta ubadaina mulai Sumer. Ya ukumar Barman. Bat ujoy Sharon Barman. Layok ban kemno na ki artali ki jaka hakathan umpleng kabakisa katba ya utensing dekhar layok ban kemno na kawe ka jaka klaw halum shnong ha ka jinglet khanra ha ka step jong laitrik na itung. USP ulaong hadin bara penong ya ka jing tokit kini ki Subadan kti kila plaba ukershan ulasha penyam ha ka ba ya ka met jong ulalet berat hapo ko ka kram doyong kabala ishra harambai. Halor kani ka jingtim ki pulit kila pentip syaka kinhun crime scene unit SDRF SRT ki balahir mardor syaka tika jaka bat yok ban seno ya katika metyam kajing tokit kelalap ru bakatika kali espresso kabadang syuthit mai ru kala syak rong tu hadin bagi pulit kelalap din nak we ka jaka hakathan mau kerwat Southwest Khasi Hills. Hadin belayuk ban say ya kani kamet yap la pendap ya ka jingle postmortem hadin bela pendap ya ki jingdan kam kat kum kaan la IT syaki bahyeng hasam ki bahyeng ki layat ho ba uni ulanot ula e no syadin la ka kurim bat Henry ngut ki kun ki badang ren.